Republika Srpska. Hvala Republici Srpskoj. Džaba se upinju i muškarci i žene bolje prešću. Hvala vam svima. Moram reći, u 13,5 godina koliko sam bio u zatvoru, u 4 zatvora u Evropskoj uniji, ponekad sam znao da razmišljam kad ću se vratiti kući. Ali moram reći, ovakav doček nisam ni u snu mogao da zamislim. Počeo ovdje, a pola u Hagu. I to je ovi su ovdje nadoknade koji nema u Hagu, koji su iz Hagu otišli. Hvala vam lijepo. Jutros kad sam ustao u 3 sata, promijenio sam mnogo prevoznih sredstava. I zahvaljujući našoj državi, Srpskoj demokratskoj stranci i svima vama, evo, hvala Bogu, ovo lijepog danu došao sam na vrijeme da s vama podijelim ovaj za mene najdraži trenutak u životu. Dve vrijednosti su najveće u svijetu, u životu svakog čovjeka. To je zdravlje i sloboda. Ko ima zdravlje i slobodu, taj je Božji miljenik. I zato danas u slobodi imamo svoju Republiku Srpsku. I ja kad sam došao ovdje, moram da vam otkrijem jednu malu tajnu. Sve mi je novo, sve mi je iznenađenje. S nekima se moram ponovo da upoznavam, jer dug je period kad sam jednog aprilskog dana otišao iz ovog mjesta. Putujući helikopterom posmatrao sam, sve se promijenilo, nabolje, hvala Bogu. Doduše, kad gledam ovdje vas, vi muški ste se malo promijenili, malo stomak dobili koju vlast. Žene nimalo. 100% su ostali isto. Čak mislim da su mlađi. Ali ima neko ko se mnogo promijenio, mnogo ostario. To je ova naša omladina. Njih sam ostavio kao malu djecu, a danas su to momci i djevojke. Baš ste mi lijepi. Nema niko ovakve omladine. I zato nadovezat ću se na ove divne besjede mojih prethodnika. Velika je stvar čuvati državu. Petar Kočić je jednom rekao, bez države i sve je ništa. Sa državom je i ništa.
iznad sve. Ko nema države, taj nema perspektive. Ali perspektivu ima jedan narod, jedna država koja ima omladinu koja stasava. Profesor Aleksa Milojević, studenti ga znaju, 1991. godine je rekao jednu umnu rečenicu. Zemlju nismo naslijedili od očeva, nego smo je pozajmili od sinova. Od koga smo je pozajmili, tamo je moramo i dati. Ne može niko propasiti. I zato hoću da podržim riječi prethodnika. Predsjednik Srpske demokratske stranke rekao jednu umnu rečenicu. Mi u našim dušama ne smijemo da imamo mržnju. Mržnju i osvetu imaju samo oni koji su gubitnici. Ko ima ljubav, taj ima budućnost. Pružimo ruku svakome onome ko želi pomirenje. A zapamtite, ko hoće pomirenje, on to kaže drugima. Nema pomirenja raznim izvinjavanjima. Ja smatram da naš narod ne razumije kad se političari izvinjavaju. Jednostavno, onaj koji je izgubio svoga najrođenijeg, nikako mu izvinjenje ne može nadoknati njega, a on to jedino hoće. Zato, umjesto izvinjenja, svi mi trebamo oprostiti onima koji su nama učinili zlo i zamoliti one kojima smo mi učinili zlo da oproste nama. Samo tako će srpski narod biti pravi. Kad govorim o iznenađenjima, onda na svakom koraku su pozitivna iznenađenja, jer čovjek vidi ozarena lica, a nimalo nije lako narodu koji za rata treba da obnovi kuću, da napravi djeci bolju budućnost i da otvori im vrata nekog novog radnog mjesta. Zato ne može ni jedna vlast, ma koja bila, napraviti dobru državu ako sav narod ne upre u kola ta da idu naprijed. I zato moja je poruka svima. Nekad smo imali to, staju ovi stariji koji imaju malo više sjedi i vlasi. Nekad smo imali kult ličnosti. Neki su ljudi mislili da sveci odaju po zemlji. I onda smo vidjeli, sveci su na nebu, svetaca nema na zemlji i kult ličnosti je nestao. Ali mi moramo imati dva kulta danas. Jedan je kult rada i drugi je kult patriotizma. A patriotizam je kada se svoj narod i svoja država voli svim svojim bićem i svim svojim umom. Nije patriotizam kada mrzimo druge. Nažalost, ja sam sjetan kad čujem nekih političara kako se utrkuju, kako će što više oblatiti one druge. Moram biti iskren, ne vrijeđajući nikoga. Drago mi je što je na srpskoj strani, što nema takvih političara, nego se branimo. Ali vas molim, nezavisno kakvih poruka dobijemo, mi moramo, naročito vi omladinom, gajiti ljubav, pomirenje i tako će Republika Srpska opstati.
Nemojte se plašiti na drugoj strani da nećemo naći sagovornika. Na drugoj strani će se pojaviti neko ko to hoće. Ako i sad nema, bit će sutra. Ako i nema sutra, bit će u budućnosti. I onda kad to sve uradimo, mi ćemo spokojno ostaviti našu zemlju našim sinovima, našim unucima. Mogao bi dugu listu imena da navedem ljudima koji su mi pomogli da dođem ovdje, koji su mi pomogli za vrijeme moje borbe u Haškom tribunalu. Ali bojim se zaboravit neko ime, pa ću to imati priliku da kažem. I zato hoću da vas još obavijestim, 13,5 godina je dug period, ali nisam teo 13,5 godina potrošio badava. Svaki dan sam radio na prikupljanju novih dokumenata i novih dokaza da podnese zahtjev za reviziju. I ja se nadam, Bog je pomogao. Da li ove godine